Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel Umkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Usedlulise amazwi okubonga-ke laphana umculi kaMaskandi ephejini lakhe ukhuzani Mfukambongosi emva kokuthi-ke ahlele indumezulu-ke yomcimbi-ke kade uyizolo-ke laphana eThekwini. Lo mcimbi-ke obizwa ngegcwalisa all white picnic-ke laphana wey'ngane zakwethu. Lo mcimbi kade uhanjelwe zicukuthwane ezahlukahlukene ey'phuma-ke ey'ndaweni ey'ningi-ke ezikahulumeni-ke wey'ngane zakwethu. Ubhale kanjena kukhuzane ey'nkundleni zokuxhumana, uthe thank you South Africa. Ngamaqhawe namaqhawekazi yagcwala phama inkundla, beyingekho ngisho indawo yokubeka unyawo. Ningabenzi bezinto zenzeke. Nangonyaka ozayo siyabuya. Lawo-ke amazwi-ke abhalwe umculi kaMaskandi akhombisa ukubonga kubantu-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke bamesekile-ke kuloya mcimbi kade umuhle ngale ndlela eyisimanga. Mina ngiyafisa-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula-ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula.